Evo ti ovo. A očistim sebi to. Dakle, za nepuna 2-3 minuta vi ste pogostili parcelu pre nego što su drugi prvi očeli. Evo, predstavite se i recite dakle dolazite. Ja sam Vuk Vučković. Dolazim iz Čačka, to je jedno selo kod Čačka Prednja. Imam 18 godina i takmičim se u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Evo, reci Vuče, kako bilo, koliko sledi priprema za sve ovo i kada si naučio da košiš, koliko godina se baviš aktivnim košenjem? Pa sigurno, počeo sam od moje 7. godine i volim ovo raditi i vučem. Da li to radiš i kući i privatno? Da, radim kući na kosima oko 7-8 hektara godišnje. Evo reci, na kojim se takmičenjima si bio i da li je bilo neki zapaženi nagrada? Kosim, Rajac, Crna Gora, Bosna, Republika Srpska, Slovenija.